Kashnong Merden Nongba hapo ka umsning CNRD block Riboy district kadai kawai na kashnong kabalas dang bahaban kiu hadin balawan ka kampan roy na ka sarkar me bat na kisna trekam baper Henry ka jingbam sim kia ka sarkar jila ban pen urlong yaki skim baper kala pendu mensim yaki nong elam jong ka ni kashnong ya ka Merden Nongba la tip kum kawai na ka model village haga jala Meghalaya padhakari India hi barok kawai ba u MP ka Rajya Sabha u Dr. KTS Tulsi lembag scheme Sansad Adarsh Gram Yojana ulaitu ba kani kashnong kanlong kum ka model village bat lamang kumba shiklo sanpulai lang na ka banda ka kampan roy ha kani kashnong kabalalda lala shisha ban pendep kan jendala long ka jingkur khu ka bakraw yaki pai nong shong shnong uba people thank you rang ba shnong ka Merden Nongba ubadai ru president ka RBYF ulaong ba na ka te scheme balamang shiklo san fulai lang lamang banchna ye ka yeng dorbar lai pusao point kandai fulai lak ka solid waste liquid resource management khanyo point khasan lak la pendep house nam araja khanyo batna kalyang jong ka tna sarkar jila kam patla banpha ya ka utilization certificate shau MP ka Rajya Sabha bat hado shiklor lailak tengka ka pisa kadang sakut bat kani kadai balamang manchna ya ki solar street light ba khasan lak tengka ka children's park ba pralak tengka bat ka livelihood promotion center ka basan pholak tengka bat kiwe Seng ni kani kesnong lesi lemba kani ke telong ba kani ke bangi khot ke tukum tong imat saseng pat kani kesnong andre nandu ki por mong ngim ju penang kampat dia kani ke telong ke jing penang kam kalong tang ya ka ban tong di umbam ban sum ban sai andre menta ni ba nama ni penleno ti ke ceka ni dang snapat dia ki kerja water harvesting ban ne ka ban lembag water harvesting ni la yo nong pat lembag kita siri pot ke menta ni snong tu ni adu menta ni long snong paru ka umbang di ni ba harus saw kanta baro sistem nimju tunai ka umbang di hapo ka snong lembag ni umtong ka pengilasna ki jakasum artli senrang la ka jong ka thila ka jong ka tangki ka manra ka makhoi ban piniru ki jakasajan hangtai ban onda balami no habakut no ketika pungru kini bangila penton kam daga ba kini ka kali ai jing sakri lemba syaki pentor ke ba jong ki bru apa kasno bat hagini pentor ke baru ngila pentri ka pentri lemba ka skim MGNRJS bagi bru ki la banri dok ha kaju pentung ya kita ki jingtung ki jungki ka bagi ong tinong we kata ka padi kom PC culture dan ngim sem lakut nangata ni UI abang ngilikai pokas nong mauling bena ni ya kata ko khakoi kata ka pung ka jungki ni ba harum jong ka pung khakoi ki snaru ya kata ki hydrojar ti penmi ya ka boarding electric hangda ki wala ka jing perkhat ngi ki no yalam snong balai ngi mla ban sna nama ringi pe ya ka potential energy jong kini ki pung ki badan hapo ka snong kalong ka baklan hangta ngi ya selok ber ki officers jong ka MBDA balemba ka jingirap jong ki officers MDA menta PE penginang don ha ka progress ban snapan ya ka we ka powerhouse ka berit ka bala mentenmi ida ka jing temu ka long kumba lai hadusan kilowatt ka boarding electric bani kimi ba ka sngi banwan kan long ka sngi ka ba internet hapo ka snong bawat permit ro kan ka jing sai ha kini ki lan pung ki jungi snam arjari we ka bangi lap sang no ya ka we ka school secondary hapo snong jungi ngin hab ban perkhat bai kumno ban thaulat ban penmi ya ka fan hapo ka snong klang ba lemba kan ka fan jong ka dorbar ngin la ban siwi ki tulop jong kinoi ka ngidon ka klaus snong ka ba kumba arspa knai akar ka ba ngi klau ka ba tentengi IY la ngi mla ban siwi ka tulop school handre ngilong pat snong ki bakala kurku harin bangila asna ya ni ka pung ngila penwara ka jingmut jungi ban pelong ya kata ka aquapark handre ngim sem lala ban penulong ka aquapark ban sna ya kitiki ban pentrikam ya kitiki hatchery pond lan ya kitiki nursery pond lan ya kitiki amusement pond handre ka ka bangi jing mentoy ba ngila ngisya ban wan khwai kita ki rawon na keleng saudong man ka sngi sajang hapo kani snong ban lemba kani ka bangi ha arjar sipau khadwai ka ban nungkong chisnam fast dorbar ka bangi stang ban sim jingkhen na ka jingmi na ka ni ka pung ni ka lum pelaparat ba prapong drill
hajar arspak tengka haka shisnap. Bat kani kalau long kejing kerku lemar bangirala ban siu ya ketulap tang ban pai ka klaus nong handi ngirala ban pemi pat nagani kepong. Bat ngi pelong ro I competition shisnam lan arsin shisnam. La kejing temu jungi kalong betek ban pemi saya ka pisa kumno ban la ban siu pat dia we lan armut kinong tre hapok kani ka jeka. Nama mensua ka berpeli kani ka aquapark hapok kani kisnong hakat witrik Desember ara karsau ngiladan lu kiling sau teli bat ki jengking pun I gilong ki jengking ba itnat ke bangila maintain bangila snaru ki shatri hari tang la kadau bangimla ban siu ya ka bainong sngi lan yo masterol man ka benai hapok kani ke jeka namar ngimla ban ai ke tulop bat sakni ka pong bat hapok school dari dia tarau ngim ban si bangin hapendu iki ya kiling kadau ngi kena song ki songkai kelung kena yo ka wara ka jingman saw ki si banwan. Jadi entah long ia mentah ngimpal la ban pentrikam sisai kini pung handai kai ke bengi sutrat kalau ngiyok man la ka senam ya ka pisah khendek musai berkersan pat ya ka school senong ke jungi. Ka jing temu jungi ka senong lembaga eksekutif komiti ba ka dorbar kunju. Kamdei ba ong bangin kemi tangai ka development nam ta karoi ka para poling senong. Handai ka jing temu jungi ka long ban pentau ka senong kum ka we ka puli. Bagi beri kinwan hapo ka senong ba matan but kin learn ki demonstration ke bangi labu pila I gini sebelum bangi snai ni penon kam hok ini ke jeka kompetitif bangi ke tolong ke we ke bagi snong ki asum ya sat lan ki sajan ya ni ke ke tolong ni la sna peman ki water harvesting banyo teli ki pung ni la sna gani water harvesting pat ngi pak aji mentoy pat yangi na maka he ke area ni pelong peman kata ka completion ka fishing pond ni kan ni fishing pond ngila ya lip mare lali kendu iki observe ver bakin ai ka jingirap yangi ka bangin wara ya ki benta ki bebun hakani ke jeka ka jumi nama kalong ka jeka ka bahe kalun kumpalat ya ka Andrew hectare area ka badi ka water surface area te hausam arja khatsau lumba isar ken kumar haba iwan yukjat ni kesnong ila yui ya ka potential jong ka jeka bari long ba banwara ya ka aquapark hakani ka aquapark ka jeka ni kalong ban one bu ya kita ki nursery pond ya kita ki hatchery pond ya ki amusement pond but lembah kete ke sini ya keren bila ong ingi ba kinirap lembah kata ka aqua park ka bagi ong lembah kata ka scheme aquaculture mari ong ka aqua park ni kemen kum kinong iram song ni kemen namar ba aqua park nama kani ke senong ka ba shoot ya kata ka team song jong ka aquaculture mission scheme te larengi skap ya kata ka aqua park ngitip bangin sayo kung baar pesan lak tingka ban penbaha ban penwandur bat ban le izin kam hakan ni ke jeka ngila sna shat bat ngila pliru ya kani ke jeka ka bangi yang ni kum kata ka pond island jong kani ke senong lembah kani ke skim aquapark handai ke ka ba ngi kendet kalong ba hajaka bangin yo ya ketika kucing penmang ka baar pesan lak tingka lasna kani ke pong hapok ka jinglut jong ka kendai lak tingka kat kum ka jing thok ka papau te hakani ke jing thok bapau ki bong kendai lak tengka ngi ban ban ba lembah kani ke fishery department kila ai kumban rulak tengka ban lembah kani ke MG NRJS labor kila ai kumba arlak sanpo hajar I tengka bat kadon ka contribution na kasnong ki ong bakalong kumba kendai lak tengka Henry hakajingai lenti ngila penlot ngila itristom Henry habakadu pat kabangiyo ya ka wokadar ha ka khadwi terik ubna Desember ar hajar khatsau berpli kani kepong kia ingin kendai lak tengka hadu kini sengi pat kai ka bangimat kalong ba ngimpat yo ya ka saulak tengka naka fishery department te kani kalong ka jing penduk boring kinong ilam senong ki bangin penlut ha ka bidi pat karoi ka par jong ka senong ulai thoru ba ka GIC Mumbai lang ba ka CSR kalamang hadu nyawusan lak na ka benta ka senong modern nong ba ha ka balapia banle ya ka kampan roi ha ki lai benta bat kata kalong banchna ya ka rural housing bante ya ki building school bat balatip kum ka eco friendly school building ule thoru ba ka shnong modern nong ba kaladip banchna hadu nyautli ki pong ha ka ba ka ne kamdei setia tang ban ri do kha nre ban pene pensa ya ki ya ki ne ki pong lamang tengka lang ba ka scheme MGNREGS ha ka jinglut ka balakot R.4 lang bat na ka fisheries department lamang Henry lang bat kadang ai tang kumba arlak tengka bat dei namar bo omla ban pendep hong kumba lamang tengka kani ka kam kala sakun bat kala long pun ban ka jingdu nong ya ki pai ba kong te ni pen pau ke jing sumo mo
ya MP jong Rajya Sabha Honorable MP Sir KT Tulsi bala UI na Delhi ya kasnong merdan kung gawin na kasnong ka ba adopt tin kun ban yarap iki kampan roy hapo kan kasnong lu sistem azakat sau katsa but day lemba junguhi uba wong sangi kinoy lam snong ba day ban pendon kami kita ki natural resources ki bidan hakmat jongme medi pendon kami pun kita ki baro kung gise ki bade jingthong ki bami lalang subrat apo riboy ulalong ba se tang apo lai stem lala pendon kam ya ki ying wong masna ki se ki khndo balong khndo sao ubangila hi masna ki blok wong pendon kam tang ki mar ki bamela ki badon hi hapo saudong saukun jongka snong ka jongpi te lembaga ni usar ketis tulsi ulai arab ya ka snong ni kumba sikror san pulai lakka ayki kampan roy ko snong bag ha kite sistem arjar khatsan khandreo ula pharu ya ka san pulak tingka ha ka account jongka DRDA nongpo nam ta ki kampan roy jongka ni snong kata lo masna ya ki darbar bat masnaru ya ka SLRM ka bangiong kata ka solid liquid resource management haka jinglot jong indo ba ka balong life saulak ndai ko haja bat ka SLRM ku bakhat nyulak khat san haja ka tu jari ngila pendep ya ka SLRM hausam arjar khat nyu bat ngila pendep ya ka ying dorbar hausam arjar khat ndai hendrei kamu ngila pendep kam hok ya ketika san pulak ka bola ai ha ketika snem tadep bat kai ka ba hadu kini singi ya ketika pisah ke balong sikrur san lailak tengkahi ngimsim layo pat na kaliang kebaai usar kiti susi andre kadawi tenganong ba kajing bamyo ya kajing yatrelang naki officers ba fair jong ke district jungi bat kumjo naki officers ki badon hapo ka social kaba kimsim lala ban pha ya ka UC siapo kata ka South Delhi Municipal Board kabali ka agency implementing agency jong usar kiti susi kaba kani sikrur lailak tengka kaba kenthop ya kasan pulak tengka namata ka livelihood promotion center ya ki group ki benar hapo snong jungi bat ya ka kasan lak ya ka solar street light bat midon rug bakralak tengka namata bansna ya ka children park hapo ketika aqua park jong ka snong jungi bat kani ka ceka ka bengian mata kani ka school ka bangiyo lembaga CSR initiative na kaliang ka General Insurance Corporation na po Mumbai kabagani ka GIC lembaga CSR kala kulari ka snong banay kung banyok san lak ka pad na kanyok san lak kilaong singi bangin pia sa kilay benta sistem menungkong in ay absan ba absan bat balay absan ipapang ki proposal ini yung perkat yung sustainable development kabaga executive committee jong kadorba nilaray ban ay likely ki kam sa kani company kaway kata bangi yung rural housing kabangi snay kini kaying school da kabangi yung kata eco-friendly school building kabangi penelkam bini dan tegisi bat ikendo kung kita ki mau block kabangi snai po ni snong hang ni snong bat kabaar ni submit ru ia kata installation of portable biogas plant haman la ki thluying kabala ban aiding kung balai kenta ya kawai ke thluying ka snong ka balon para di ka aspa yin kalau ka aitang akan lai kenta cisngi ru pakan terus pak kenta kabala ban yara la ka jing pom pathar ya kiding bangin penelkam ya kumban shed haki yang kisam lajok kepala ibu ya kapiko hydro project kapamen ngisnam ta pung katam disu na kani ka CSR la dehi na kaliang kawi na kaliang jo ka scheme bangiyo na MBDA te ngisna kani ka yung school kung ka fast project jo ka CSR kani ha ka jinglot apsan lak tingka hadu mentahi na kaliang ka snong karang yo pediang wala na kani kaying la pandep ha haraja khat kendai hadu mentangi nang yo pediang kata ka wala 50% jo kani ka scheme kung bakan arlak san po hajar Handai hadu mentangi tip bagani kepisahkan arlak san po hajar kadon hei balik ki mon ai ni singi to ya ka jing mong ban ai ngi lada ki penslam ru ngimong ye handai ka ka bagi dulong kalong ka UC ban submit sa company na kaliang kani ka ki officers jong ka sarkar kimdan ka jing kli bakani ka jing mong kli jong kini officer sarkar ka pelong ngi bangin dunong ye ka tiki atli project ka bansawan ka jinul ka bolong san pulak bakani kan arlak steng ka balengi nang diyo jadi jeng listing jeng ni officer ka pelong dunong penduk mensim ni kinong ilam senong ben perkat kumno bora berkentiu ya kawe kepar hapo ka senong ka kau jungi baro